Ja ne volim za sebe da kažem da sam mladi SPO-ovac ili istaknuti član Srpskog pokreta obnove. Ja volim za sebe da kažem da sam dete Srpskog pokreta obnove. U Srpski pokret obnove sam odrastao, za Srpski pokret obnove sam glasao kad sam pravo glasa dobio. A zašto? Kad kažem Srpski pokret obnove ili SPO, asocijacija mi je srpska trobojka sa 3 slova. Jednim u obliku ocila, drugim u obliku srpske šajkače i trećim u obliku suze. Ali za Srpski pokret obnove sam se opredelio jer Srpski pokret obnove vaskrsava one tradicije kad je Srbija bila i jaka i moderna država. Kad je Srbija bila država cenjena u svetu. Zato što Srpski pokret obnove ne poziva samo na preokret danas. I to nije nikakvo preokretanje, nego na preobražaj, na povratak, na obnovu shodno programu, na povratak izvornim i tradicionalnim principima na kojima je srpska država i nastajala. Nekada, početkom 20. veka i pre 1945. godine, u ovoj Srbiji, Srbi su postajali cincari, Srbi su postajali Hrvati, Srbi su postajali muslimani. Danas u ovoj Srbiji, 2012. godine, 100 godina kasnije, Srbi sami više neće da budu Srbi. Naši Romi i stare čaršije više nisu Srbi. Srbija rasrbljena. Danas mi se borimo za isto ono zašto ste se vi borili 90. godine. I kad vam neko danas kaže i pomene preokretanje kao nekakvu obmanu, a vi im kažete, kratko je zgrovito i jasno, da je Srbija sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Amerikom, bila u prijateljskim i partnerskim odnosima do dolaska Slobodana Miloševića na vlast. Sjedinjene Američke Države prve su priznale Kraljevinu Jugoslaviju, nastalu Kraljevinu Jugoslaviju 1918. godine. Sjedinjene Američke Države posljednje su zadržale misiju štabu generala Mihajlovića. Kad vam kažu rusofili i kvazipatrioti da Rusija treba da bude strateški partner Srbije broj 1, kažite im, braćo, varate se. Rusija prema ovom prostoru retko da je od San Stefanskog mira vodila prijateljsku politiku. Kad vam kažu da se Srpski pokret obnove bori i da naglašava nezavisnost Kosova, odrecite im. Recite im da su zabudi. Recite im da Srpski pokret obnove nikada nije rekao ni na jednom mestu da kosovski mit ne čini sastavni deo srpskog bića. Ali danas su pred vama, pred svima nama teški zadaci. Da budemo i ostanemo misionari. Da širimo istinu i zdrav razum. Zbog toga danas podržavam Srpski pokret obnove. Jer je Srpski pokret obnove i danas reka časnih, poštenih i mislećih ljudi. U mnogom i razočaranih. Kad mi je Vuk 2007. godine poklonio knjigu Meta, napisao mi je posvetu za ono vreme zla koje ne sme da se ponovi. Danas se možemo pitati, jesu li snovi iz 1990. godine ostvareni? Jesu li nade ubijene? Jesu u mnogome. Jesu u mnogome. Na nama je danas, kad smo izgubili veru, zadatak da širimo nadu. Ili ako izgubimo nadu,
da živimo verno.